express group nso ne yɛde wo to fa akɔseponi krom wɔbɛkɔ bia ma ho atɔ ɛnna fie yi a yɛagye adwa bɛkankan nsɛm yi ɛnommerɛ sa yɛ bronya daidi ama wo ayɛ me akɔso ya agye wo akɔdeɛ boaten menemenia nana yɛ ɔbɔ amali bia boga nsɛm ni abzafo yɛn hyase mfamfiri kumase abɔnten so ɛne kumase brono yɛ frɛ ne sɛ adoato a ɛwɔ bantama batom pɛsua so na arahosɛm nkra mu ɔyɛ a abɛtɔ so mpɛ fam nsɛm kyerɛfa prono so kyerɛ sɛ adankra bɛnsia ɛna se yɛ no mu kasɛi ɛgya atomu a sɛ kɔba sɛ wode grabu kasɛm a na kyɛ sɛ adan ne nyinaa ahye grabu a paniye kura no yɛbɛka ne sɛ wɔyɛ ano antam amfamfifiri hɔ no mo na entity a kyerɛ sɛ kwan a ɛnam so mɛgya kɔtɔ fie hɔ no mo deɛ akɔakɔyɛ kyerɛ sɛ agye sɛ fa service fo yi a ɛna bɛfifi ma dudui ma ba bɛ ma hwehwɛ mu a ama yɛhu ade kropɔte esi a ɛnam so mɛgya ɛkɔkɔtɔ fie hɔ nom ɛwɔm sɛ obia ho nkadeɛ entity a yɛtete ne kyerɛ sɛ obia ho nkadeɛ na nso gyapadeɛ dodoɔ no a ɛna ahyia sie no mo kasɛi paniye kura no amanfo amfa bi amfamfiri hɔ no mo yenua ɔsɔfo kwabena eboa ɛna busuafo asɛmi ɔkɔkɔ pie so ne yɛbɛkɔ no so na yɛne no akwakɔdi nkɔmɔ no yɛni kan nkɔhwɛ emra ɛgya to fie hɔ no mo ɛne ɛgya kikiri fire service fo ba ɛmɛmɛ fa ha wɔatwi bokiti wɔsuso ɛfa deɛ ɔbɛfa yɛkɔhwɛ ɛyɛ deɛ na ɛkɔ so paa enti de ya se fini ne se no onu aduane e na so to ade outside her ya ba the we are not that you to say that because let actually me I mean you dey because you are pastor inside of the imagine am matter dey na namso nkwa na na omuhia ye wo tie dio omu de madam che obi empra just nyoma na ahye de but then dey ma nyam so obi empra so far I had na ka ho afọ na ehu se na you know anu odinti untimi enko enra ada room ho bi de omudum na sesi a wa ha ye kan say over say nya aba any kind of that be ma nyam so obi empra and chena ahye de by yourself e japo na tro mo best ye do ma so say from no ani mani mo na mo ba nsem e be ba nka ne sa de anka ada esuro be mi enu nyina anka be hia ka enim hwe ye wo fofo de wo ya nsa lady da ba ko je free mu na hu sie tutututu sa wa so gas ye siso on so aja ho enti afa ya ne ntimi ya ho hwe fire service Sompa na ye me nyina mo bo mo ho modern ama anka da ne ba ko sa so de flat ne mi anka ne de nyina ha hye lady wo de ade asiso no se ne ba no ho ayehye nti wo to agro drugstore ho ama yeso yenim se wa to bibisi so na ne manu kura le se wo mu hu ana wo mu pie ya nti kura ne pie ya sa wo ka krado ni si emu kura na wa dem no mu si de be se kura no ba ko no 7 years ana ba ko so 4 years na me adum kura ne de obi anwanka last one da the last one give me Abzanfonti wey ayare hosam a awia anwumre ya asie e wado ato abonten so ye wo bantama batom pesua so wasantama sei na abzafo na ayedene yenko na yene enua osofo kwabna ebo a enkodi nkomo asemi kofa ba nyina ejana dama ene ensaka samfuni osofo akwaba the juice brumi nya be na hoye atom ne experience na say na anwumre de be ka se fa service wo dum no na ne kwasim ni ko mabo adwuma fa service for no mabo adwuma papa na de ni kan se sojafo so te ya pe na wo so pagya mo ka so mo ben ho ne kwasim mo ben ho sojafo no e ben ho e ye fa hin pa do ato no side be pa na se fie si ejato mu ye ni adwoto ankasa wo free so so run about ekoso folaya abepo junction ye wo road wa edem kese ai ko adwoto adomani ye wo taxi rank wo wo si taxi rank wo no pe wo ko wonim kakra bi ede to so miensa e ho pepepe ana efie ni wo na omosi abrosan wo animu ana boss quarters ni so wo echiri eno no eye 6 bedrooms ana boys quarters ni say 6 bedrooms okay na insiso sa abrosan ana ketua bi shinchi dentia na ehwehwemu chese obata bia wo sa anyem na ne ba ne wo shechi na no ho eyeshi tokoto adrama no so obi gas ese so ono aduane eti eno ne ma
eja FM a gas no eje pes ene na nya asem ketwa nti ho nyina hye ya na ho nyina hye dwurube o ho nyina hye dwurube efiri ko nyina hye nti saa 6 bedrooms na wa akiri ho ne de wadawro ma nyina hye ni nyina hye bibie wo mbie ne wono mu a enchanse ni nyina akra estate nane na yenna yenwia empanimfo adwumaku a omo yefre mu fa service no yemu mabaso bra sabi mpraduasa ye nyina ye doye ho ye nkoso no ye ho wuti se wunwa bi ho ekwa ahonyenye mu a mom ye ntom ni kan ye moa ensu akese miensa no ne bebeboaye na kan nye easy ejana no na ye ne ye gina main road no kwa na sa abrosan no ene wona nim se ye nti boys quarters na wona chi no nti se nkanya ntam no mo ba bedru ho no mo a kebetra ba abrosan kese ye si wo nyina mu okay ne kwasem nje se ka we bi so anim wo nyina stores a omo pomade omo bie boutique ni sa ne mari nyina wo a ewo anim emfa so papa de ma ka be fie so bia ho anka de insha ka nyankopon se obia ho anka na de yem hyehye ne se ge na wonyem no ne wo gya ne ma mienu ewo dam ho eti tamu amene ofoso aboaje asem penipa host ye boy ye se ye be wura je ni mu sa atane nkran so no kam ko wura je ni bra ne ye te se nkran mi 7 years ana 8 years eja ne dere se ne kam ko eja ne dere se ye mema ye hwe ma nkran ni ngu eti mu so ofoso twem se ko bra mi serew ma mi mu je nim o se bi odifo mi serew nkonkro wo so eti kam wura je nim na me de ego sira o mama sere ego ye di shadok mizak abeda gomkogu mu no egogu ayi nyame abofo ko wura mu no sa na kanyakopo ye me na kwa yi na kwa yi mo na mami a no tie ono ne hwan ono e bata ne papa fie yo ntaje se wo ye fie wura ne kwasem ne kwasem ene ye se di sika so hye ai ni sika na nche edoso pa 300 million ene de fio no de 300 million ba tu fia de say ni wo ni tua we dwadini ana ai eti emofra no eje se de o madum no emofra no bra yen kasem wentum se osum nyame asum nyame ye emofra no breja ni tomu no onyame mankura na hoden mo pie ayesa dia kasem kase pa na obi na koyi nkwala ne pie ya na se ene pie na still na jane dere sati se dere na oye na kese omu ye se omu ba be from mame ena nkwala ne pie nkwala no manyinyini 7 years ni 8 years ada ye pese ye fa na jo mo na o mame ne nyemo ma chi wadawruma okay ish ene bire mu pa ho kire wi nyasem kitu ndi so o madum no mebo nyamko pa wadawruma ye be yi na bibia ni wodo ma ye na wase pa abza for ye nua osofo kwabna ebo a ena semi okoko pie so ena ya waba be kire obabo ye nkire mu no se nyame ya dom ma fa service for ye bo ma baso wo mo aso ano adum no ewo eye kumase adoato bantama abaton pesua so abusoya foro ho sami mu na ya konsan foforo mu na ya waka no frata ya sofo a wo hwe o magana ye sika sam so no de to dwa a kire mu sadan sidie kase pa na sebredie ahyase a eyi ne tie yi wo se ne wo hwe inflation no ane nyina da ha se e kofom empra nan sunie ana inflation no ate kofom kra na we no di adanse ye pefesa ban no gusu ada ye adwuma wo bo modre se ne ba ya enioma bo so betete adwarifo ben ha wonom na wonom mo so kwoto nioma ne nyina tan so enwotumi an ha wonom ma na yeje enam saya so ntini wo kire mu se ne no kura no ase nuane bo no ena so nyante sa na so wo gidie wa rehemu se ne ya inflation no akofom sa no eyere so paso a adwarifo won bete nioma so abafo with GRA evident that they are also beating their targets, and that's very encouraging for us. When you add that to where I believe we have turned the corner of the economy, we saw yesterday inflation come down to 26.4%, which is literally half of where we were at 54 point something at the end of last year. So it's quite an impressive performance
And I know we've gone through very difficult times, but you look at inflation being halved, we see our growth, which was expected to be 1.5%, and double at 3%. And then we look at the currency depreciation, which since February has been about 7.2% decline, quite a bit of stability. And the inflation also indicated that Greater Accra had the slowest growth in inflation, and that is good. Food inflation is still problematic, but even that was down considerably from the 44% effect to about 32% this time. So the supply is not a problem. I think that logistical movement is what we need to get efficient about. And so we are truly looking forward to a good year next year, and we all remain very hopeful and sure that we will turn around and get to the 15% inflation level. I was on your turn, okay? I am my Ghana photo sound for you. I can't offer your taste inflation, and they are called from Amma and a very ford run one better to woman your masono. That is say obeying. And I'm Somma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Esosua Kasadia Faun or Trese Sani and Nam Abefo so Edi Juma say ye dija ye di chiaka ye di bibiano e boapa na peja omani sikasem we a Bank of Ghana penning for and edi jumedi kesi bi won krepompremantemwa one more ton safre man penia be di echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so mfre ne munyamo metechin wo chese ene so hwe abefo kwan nam so o kwa kotwa de na wutua no momo ene digital asem no a enam so ma niam bia na akwakoya desoate o mayi so no enkakran ye krekremu a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Based on evidence, we are so far convinced that we can accelerate the development of our country and improve the welfare of many Ghanaians if digital solutions are widely adopted. Hence, the government's national digitalization agenda seeks to foster the adoption of digital technology in every sector and across the country in furtherance of that objective. In this regard, the government in 2022 embarked on a project to further improve broadband access to create the necessary conditions for nationwide efficient and quality digital services. For way a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na yetene nkena na no si ya eno pene kwanje for do my Ghana sika krabia batan Bank of Ghana no Dr. Ernest Atokwamena Addison esoso edekakra esoso. For your Dr. Ernest Atokwamena Addison some of the tuja Wabrana Bank of Ghana penning for edi womo ejuma kesie ewo enkrapompenemantemo efa womo dwedie sikasam ene ntutu ho ene abefo contemponim de kwanso a ene omo edididwa ene okoto bibia na akoye mumu ene abefo no yenkotie opene Ernest Addison some a wode etudwa. New business models have emerged through fintech channels and removed barriers to microcredit, as well as paved the way for affordable and convenient inward remittance services. These interventions have fostered financial inclusion in the country, evidenced by the phenomenal improvement in financial access from 41% in 2014 to 68% in 2021, according to the Global Findex report of the World Bank. This statistic also demonstrates the potential of technology in facilitating financial development and improving inclusive economic development, societal welfare, as well as poverty reduction. Despite the progress made, much remains to be done to meet financial service needs of every citizen in meaningful ways. This therefore calls for an innovative mindset, creativity and collaboration
in exploring novel solutions, of which a central bank digital currency is promising. It is therefore our belief that the bank CBDC new business models have emerged through fintech channels. For way a Dr. Ernest Atokwame na de sempene kwanje for do my Ghana sika krabi about Bank of Ghana no eno. Soja fair or for Alban Smana Babin or de to draw at Shremose. Waman Wankasan Watasia, Nenia her near Mem Titiru, and a Ghana mamma who said, I wasn't science a cryby at me baby. Was in there no so sham 1992 constitution no. As our mamma penny to me be a manabroso, a mamma penny be a batana conya short till would debby, and just a hand tiny whom must be ban so so whom say. Sakobas Emperor mine on your milk watch what you are. Ghana no ye bi ase atumi bisa no ko se so be fra konya so enam so ntiri wo hu no se e wo se a ma Ghana ma mra no sakra ya bamuo empanyefo tena se ye do so nioma na sa tumi soronko no a ye de ma mpanyina ma ne tiri mu ye no de no yetimi sakra mu e ma ne yeje ora urban sumana babin. I think in our constitution and our laws we got it wrong. We gave a lot of power one of the members of the tripod, the three arms of government is in the form of a tripod. So you have so much power with the executive. Nobody sees anything wrong with what they do. And so if the presidency in an annual budget can take, for example, 3 billion Ghana cedis for the office of the president, and the whole arm that is to hold the president to account is giving about 600 million cedis. Weak body hold that mighty executive to account. How is it going to happen? I was your way, I my Ghana chairman, no woman, so your fear urban Sumana Babu. Yeguswa de mo mraswe fie mu hono na mraswe gani o mraswe fie ma this year e wo lembela baton pesu so wo atoyema ntemu eye yewra Emmanuel Amakufibua na odi atoge sre osofo a ohwe Ghana yakwantimpo ye ni yakwantimpo wonsensem yewra amakwata sese nani kine ya omo antutu America ma mehwe ankobra bridge no se de yesia hodwafa ene se ne yesia jonkolize afa so ma no ma mehwe na nsi ankoso a ye de ne atete ho e de nyahwe e de alakam sa na akwako dwiragum na no soso ye kwakoboye nsa no akwakobobna ene adwuma Ghana mrasoja fokoye ekokoye e na mrasoja ni owo mrasoja fima dehia e wolembela baton pesu aso onabo Emmanuel Amakufibua ekukukuru sa semi ba ye se akobra bridge no enye o yeme ntwen emani mungu ansa na ekwakobu agumu no wanhwe a na ka bi nam so anase bi kura mampani no nam so anana bedi ekire no nam so anase bia na eye emrasebe geni bi nam so na oman no ekwakobobna onabo Emmanuel Amakufibua trucks fi every coast eba Ghana nyina fires mamemu e kwata kwa the commerce ni trade ni nyina ho na efa sa ebu a ebe hadwe ejese Ghana ni Cote d'Ivoire yentumi entiri bibia begina na bridge no so ya build ye nya ho adwuma nti aye week pa minister na answer ne say omo hu sa anti omo tutu na mo wa ko hwe sika bi so omo de be bridge no fofo na sa lo no se bi sika na mba nti omo gusu asa omo hwe sika na bridge dada no so ebu na wo ye ne den o se omo de omo ani hwe se ne be ya bridge ne begina enu na nya answer my satisfied nti say my country minister say idea you be di echi making sure say you fix this bridge Abusian team rasebe geni o rasebe gefie ma this year well lembela baton pesu aso atoyema ntemu onabo Emmanuel Amakufibua na yete nenken na no si ya na soafo abedi ekira ohwe akwantempo ye ni akwantempo ho nsensem ye Steven Jelula soso no na sabre no wo rasebe gefie mo no mo ene wo kwakoyi no se enya bo apaye na ebi aban na twi na ni se penimbo ne bia wo yim from abane wo VIP bus ne mum ni akwakoba ne se kapre na emotuma no na ban kra ye ne se nkokwa busie bi na nkode aba so bridge no no mo ede esiesie no mo koye no wo munya binti na ama se wo mo ayi o manisa no enye bo apaye kra honorable
Kofibua, MP or Western Region. Na bridge being so ewo Ankobra, Edda Ankobra River no so. Na the year ni say aben the years ha bridge no. Enye no nkwa na bridges ni sa. So the financial agreement, any commercial agreement in number here, Parliament approve. But on Sana, a Jumano best start, there was a lending institution as a bank, or more and go into some agreement because a friend of financial closure. Now, a no anti Yamba and Sana, ye co under IMF. So, ama project astolo. Na honorable Amabu Amso Akase, bridge bridge via international corridor. Omo the other side of Ghana no, omo yusu. Ono de Oshanka, yenye bibi sisi amfamfa ho. But the Osha situation aye wo mwanya de aben betimi agina sisi aye bridge no. Observe nti we eye osoafo abedi ekire ohwe akwantempo yeni akwantempo nsensem yera Steven Jelula ena yetese onabo Emmanuel Amakofibu ansem okukukuru ba ye ne e mrase be fiem no na oyi ano akire mu ne yenti a ene ne kire ya abanti minye sika emfa nkusisi ankubra eye bridge no afempem ye no ne aduono ba ko 2021 ne mu ana yera kwase mu akwata ye oye osoafo a Washu ya kwantempo nsam so de krata tentente pie dwakire mu se roto ye twam efri sa brande ba nyina no nyade a eye ba gi roto ehu levi bie mu sanse sika de ma o mare no sika kuma bi enti aba no de sa roto levi no wo ye de efri wo no de levi aba amagana fo ye tumi atua to asam ne ba no ni papi no abo won mo hwene na so nya won watie ye won de do kan ye no eno ana ye adwuma efri 2021 bapem sesebra ha no roto no enya adwuma biu enei mrashibede fie ye wakwase mo akwata ya wo yo so fo hwe akwantempo won sem so sade akoto dwase nyame ya adom 2024 roto no ahwe abesan so ababiem wose wakoda adwene ho ahunu se sika na sa roto ehun levi no de maye no se kwaba sa sanke agege ana kiyade to won kakran anya rekora no betimi atuatua enuoma ba ko mienu miensa bi ade aboa wo mayi sa sem no nam so ma minority chief rep yo wo mrashirja fie ye rakwa me agboja wode atodwa kire se asam no ayera yi kan ne kwa so ano no enti wo fo so se roto no ensam review and requested Parliament to increase the petroleum revenue portion to 47%. That is what made it 1.2 billion at the time. Today is approaching 3 billion. Maybe it's time we need to think of what we can do to see if we can generate our own 6 to 10 billion cedis annually. Then the finance minister can decide what to do with that because that is our own money. So, Mr. Speaker, I'm very excited about that particular one. The last one is the reintroduction of road tolls. Mr. Speaker, I think the minister has done the right thing. I would maintain that the suspension was in a haste. Even if today, by the time we suspended it, we were getting 78 million. Mr. Speaker, 78 million can pay SMCs, small, medium contract. And watching the deputy majority leader, Alexander Fenomakin, also Kasai. The committee tells us that the road tolls are likely to be reintroduced. I believe that for good reason, government had a policy of not having tolls collected. The Speaker, at the time, we were receiving almost just a little over 70 million. And we are told that there was a research by a very respected organization, and that this research revealed that over 70% of tolls collected ended up in wrong hands. So, Mr. Speaker, the records had a far lesser amount, and this was very insufficient. I hold the view that this reintroduction of the road tolls, reintroduction, my respected colleague, the Chief Whip on the minority bench,
has no problem with, upon being reintroduced, should come with, Mr. Speaker, a digitalized solution to sustain it, so that the human interface will be minimized, if not to be eradicated. We have systems that would allow a perfect way of collecting these tools for the funds to get into government hands. I believe that with the work done by this research body, that revealed that if the road tolls are properly accounted for, we're likely to rake in. I was your way, Deputy Majority Leader, Ira Alexander Afenoma Kenono, Naya Kwamano so, Naya General Secretary, the Mato Workers Union, Ora Edward Duncan, Aquaco Chinkomo, Opayaka official power. Namuya, dear. Asedan Kenya me. Asasi ya no yera kwasia mo akwata sadia kwato dwabiem. Ose roto no nyame ya adoma ya hwe ni mo 2024. Yara so tenkwam a anhwa ebesa babiem. Wo yebeka ne se aye ne gesam. Sadia mo hwe no na mo nsasa akan. Okay. Okay. Smoke a PFI ewiemu ekowiemu bebre nti eno so be kase obegu factories e wagana nyina na enye sa na eye no but mom you find solutions to specific problems no say your fumes as a nose mask na obema obia be sha na obia hye na ya hye se na be eti na almost can say na the reason for the rush closure no our man train parliament bia amount train ma parliament and come one before we go close and say two workers and drivers na kontopa say drivers in some months say enjoy to gina and so it's better to na say inti that is why they moved in to close the door and also entro enye no cre that ya can several locations enye no cre see na benifo ehun say 11 no more expect say ebe more musika that amount in the engineer more the tone over back there. It's welcome news. Okay. And I woman what na say say be say nyame ya domo na say betimi asa ba bie mu a woman timi ne what na say aye say bi sa yo mpacho ye ne yen na say enye say bi as say ya na be kwako yeduma no do mun ka hwe nchen sa but ye de ni say ye ne aye kan say in the wake of the toll closure no aban no ehye now I was saying Ghana for him penny for the TV as say na ye juma enye infoso bi na ye na aban se ogunito oguto no so o say me gunu menimu ko etuma foforo so but before menimu be ko say juma no so mema musika na mfo nhwe mu kakaka until menimu be ko ejuma foforo na menimu ko nti boss ni say until mema mu ejuma foforo no metua mo every month. That was what the government push on the share. Tieno abane de eka so obepe edwavo from my seto no ba no say yen kona ngo ye edwuma or the eka from January 2022 till they are obeka say yen kona ngo ye edwuma not just where the kafro not just emfa ho ne aban no to levy no obesa de ababiem na wafam wo no mo de eka wo de mo no mbesa eka ne bisa yeji Yebisa yejina so ye rights and yebisa saban penny for feel say omo no 2 minutes wo munsa nti
ye need to be anti ye kasa endu bedwuma ye ndi ejina ho ka bebe ejina na se bosha na wo no so disu ye beka till ye benya results ye nya results so ye ka till obia beti asem yo na amu wo hu bi wo mu ana rehye mu bi wo ho se kwaba se saba bia mu amo na ye befa mu ana oh ye ni sisia no ye sheda nim because aban no enka hwenche na ayati ne say digitalization no and ebe baso digitalization baso and in any case mama educate some the public say so the old regime no aban be close no na ye automation no human interface no too much and no ye na just cannot write them but tickets ye na issue tickets and your manual tickets and no so senses e form the card be fast bia machine pick na amawo we no now what press ticket now man ticket what did this car man change into we're running an automation system but digitalization the way we understand abandon the enkasa but if they are going to upgrade that technology now ye bisa say and I catch up and say ombo modern na onko for technology bia ebe to me I employ in go for be more onko prepare ne ho say na prepare ne ho go good to say me who say he be America he be your friends in England Western world into make of fat and no be there but you bet me na technology maybe a bit me employ in go for your fathers and go for 100 you bet me na technology be so e be the same it be employ go for 10 okay see e ka say aban wo hwe se na Ghana tie na eduma eni Ghana no anka wo kwa wo be go for technology na bet me ama e be employ go for 100 se na be ya unemployment level na wo man so esobeti aka esotene so na release insecurity because Bible you say the devil finds work for the idle hand wa won ye duma no na onu for no na bo some page duma ma enti uni duma ye uni aduane bia obedi na illegal bibi wo ha wa hwa tanya misro ni uma wodo mbe kwa koshem yo illegal no mani bibi wo so anya misro asem eno survive but say bibi say galamsey say ni nyoman obi wo jini duma fi the same na obi tumi enya pits ana galamsey akoye duma obeko na akoye galamsey ni se na be ono so bitumi ahwe ne una wa hwe de busha yo ya bada se na enkomo yenim se afre na epompon so ba anya dan anu a won besan so aba ba ka biem na yahunu enyina so no wana se ba bia wasa asem no ye kan kasa de kopem enti nyame yadoma be sa ba won cha biem wai yes nyamisha opa arusiani no de bon komo yoro Edward Duncan wo general secretary Adamato Workers Union ya tense wo chire mu sa asaba wo mu de wo mu gitum na mu maba na hwe no akofani papa chua bi se wo mama yesa adwuma no 21st clinic ni ya kan fotia ma wo no ye sciatica expert eba no sciatica ya de no wo to asentini reward ya ba wo na akokomo na amro mu hono no a wo mabene mu entifa kwai na won mo hwe emfama anya no nko ya de nka nyina da 21st ya bere mu papa ya hwe na ya ba so bode ya je de abusua ese wani sase ya ka kire kura ya se ya de bia da o de ba ye be hwe afre wo tiri so kopem mo wura no ne nyina ya de hu dwuma awo ye nchen ya branches no do so sasa ya nyuma so ani wo ba kuma se ya wo hwe overseas junction ya ba ya for radio Obuasenso ya wakaso quarters court junction ankra wodobe market osunya na nkransa ena tachima na yaje atwa wodo frano ne ani nkomo ba bibia da ya wo ya ba kire branches ne bi no wakoho 0540 311 311 0540 311 311 3 Herbal Center wo mu nupa no ene yabo ho dawri aye 3 equal capsules koko masete dro papa ebetu sisi ade no wase koko no baba ko amayem tim eno so afiri ho ma ho ato yase bronya na ebe ya yo ho dro mema no we ya ka ne ya ka de mamu sisi no dro bronya sa no ani adaje enti ntena wo ma osisi no emetwa hwinhwin bronya mu oba bi emfa ade ne meyi ko ho we ya 3 equal capsules koko masete dro no na wo ya yo ho dro pa ya koko na keba dan heba epidank mistie ba yan sabaka bi ana biani afraye 0546 107 107 0546 107 107 ayamizo and a 5G drink ya comfort yama say Christmas see abusuya to be
fagu fridge mesikan fare na jiwani ankasa rewa no ano nti no nya mizo na the 5G ka ho a ebeboa wo pa wada hwe to akokọ kakra ho na chi na fama nkoda no na wo de mizo kakra ka ho wo mo twene tan no na wo no mizo no guso wi a wa me die ba biem mo fra ho ma no na mpendodo mu to 0246 270 221 0246 270 221 ya jira wo so ya ton kratel ya ba pinu a na akachi Woman dear bibidro and a best ya no masa the machine aka ho eya sabia ya dia wutimi de kone mo ma dia pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eya sciatica and a stroke so de kwa diabetes and hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802 meeting ubim 0598-559802 ediye wasu yeta 1 media branya posone nile toswe dionu bako ni beboja trada na diya mode tumo yenu ye diya ma ekuna Sompa achedie 2023 ebusuafo yamfa ye hunsem na proposi prepa obodu ponkomu yenyankopon obeyiye wiye Sompa achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu bedidi TV Emma Akitiapa.
Abusian for a saso mama kwa babio eba Sompa television ya nyumre nunsi akase so yento ansam no so mamoni yemfam konsem fufrum na so for show my Ghana ya bambo nsensem so no de to gase wom so my na e boy ho afia ye kwa korom ne be kwa koto santere wandogodogo lie adwe me mpra koso Miguel akwa koto aba akoyi mrase bigafo ne mampani obehwe o my no so na omode sika bi ekoto e so for sika sam no ntoto eso nim se ebe ya wo mo emfama wunum se beyo no betima ayire bambo ma ye bambo ntutuye ama man ni mo adwobe 2.5 billion Ghana cedis and then commercial no say finance minister e be ma o say afini mu nyina wo mo e budget no mo nsa nkasa o mo sa kabe 1.6 pe eno no penny Albert Kanda pe kire say emfa ho ene sika no mo share no mo say enkomo nsa be kan ama no on be koso ayire bambum no ma hwe say o man ni mu bedwo abato ye to awie ye kenkane ene emu nsam nyina no on be yiro man ni mu bambum. We are aware of the domestic and also the external security challenges, as well as the challenges of the election year. We had estimated that we would need an amount of about 2.5 billion cedis. Unfortunately, our allocation has been reduced to 1.6 billion because the national envelope was not big enough. In spite of this, Mr. Speaker, we want to assure the House that we will do everything to be able to accommodate the various challenges that we face, and we will make sure that we are able to confront the challenges. For way a national security minister and yet in Kayira Albert Kanda pa enono. And this Yamanyokona the actual electoral commission himself woman tier. Now woman tier na so PAMSA 2024. Woman man so Wama be impra. Nanyana sa one more canon with the actual woman sa Yami Atumamba Momania that was a Sabia war na electoral commission. One man shut down we are burning one far mouth of frock. Say one mum nedim kunuwa brandisi. And I never nyina dem prefer 2024 apatrono wamumom na nkonimdie no ewo wonom national organizer Adama Manyoko no ayora madi Jibril eno ane Sompa kase ti nkoma wo kyerɛkyerɛ mo sɛ wo de won pɛ no toto mpɛ no ade won batia no sɛ abato no han atom wo bia ho ato no ya NDC ene nkonimdie akode ama wonom ebia mo kasa de fa 3 pm a ene electoral commission susuo sɛ anhwa eno na eduru so pɛ abato no sɛ yemponye anase mponi pa bi mo nto abawie so mato abawie mu amudi live so nko ade ya to wie no ano 3 pm ebebo aba no to on election. One, the other two about no. You are going to and son of the server to Abba. So, you are going to take one of the Abba. And no, I did my then to Abba. Even though from Abba. In fact, there are many polling stations. I don't have a view. Not lying. I'm not going to say one lie more. I'm to Abba. Because I'm going to do my Abba. I'm saying on the Abba. The other committee, every day, 2 hours, 3 hours. Yes, I bet, and I said, 2 hours, 3 hours. So, the other to Abba before 3 o'clock. In the year, at the first part, then support to that proposal. Because there's nothing I should say. It's about 2 p.m. now. I mean, I'm going to be about 5 years in New York. In 100% to Abba in any polling station. It's amount for about 5 p.m. at the other because the same money is not like it. At the party, the sister proposal is about 3 p.m. Now, let's talk about that. Oh, now, in fact, I didn't say, yeah, prayer. Yeah, say, yeah, police is 5 p.m. No, because Guinea, they're on 3 p.m., which means they're increasing another polling station. A police of the PPR, about 10,000 out the car they want to see. I mean, we say economy issue for challenge more mind. The cost of just 2 hours here, they will recruit 2 for 5 times 10,000. Actually, Mutika in millions. I'm from Kosovo amount of mine. Okay, this is the same of mine. I can say political parties and Jessica at the politics. Now we're creating more police. It means that all police parties are almost creating more agents at the police station. They are not printing. They are not police for issues. If for the aircraft, they present to about 3 or 4 years. I was aware deputy national organizer Adema NDC Amanyoko no Ora Madi Jibril.
Ya twaso na ya de makwa atena ye hwe my Ghana ye ma hodo nkitaudie ho nsensem meche ye foreign affairs ministry onu matena ye ma me sele ya yokoboche ene na tena ye de krata bia kwa akoto Ghana mrasbejafo enim se mrasbejafo no enyi ntuma wunum no mo emfanya adwuma na ni nyina se passport no a ya ne ye kokoje no eja ukona se ne ukwakope passport wa ye se ukokoto form so a ye 100 Ghana ne kese 1 million no na odi akwakoto form so na oyi nsem no na de akwa mpedimfo no mo ahwede ayo passport no e de ama na mpedimfo chese sade ne mabo esi akwakoye sisi no sa 100 Ghana sem no omuntimi enye gise sika ne biwa omo epeso mutum na ompeso mutum 300 Ghana e de kogina eye 400 Ghana cedis de kese ne o kono akwakoye passport wa wo koto form se na wona ma ye hu bibia de ama no one more kakra no be 400 Ghana cedis de na wo kwakotua e de akwakope sa passport no ena nam so mama me sele ayokoboche wachechirim e de achire Ghana mai nientia wo mo to passport mu e de 300 Ghana e de akwakogina 400 Ghana cedis. Mr. Speaker, on the issue of the cost of passport, it goes without saying that it is not sustainable. We cannot sustain this, and therefore I would plead with this honorable House to look at the issue for us. It is already before the subsidiary legislation committee, and I'm hoping that Ghanaians will pay realistic prices for passports. Today, passports are no longer IDs. They don't serve as IDs. We have the national ID card, and therefore those who need passports are those who need it to travel, and therefore I don't believe that they will not or they would want us to continue to subsidize it. Ma meseli ayoko boche wa yaswafo a osho meye ni ama hodo nkitaudie ho nsensem ana na ochechirimu ne ntia passport no onpeso mutum every 100 Ghana e de ekogina 400 Ghana cedis. Jacobo Crow from electoral area mami ya wahwese obepre assembly member e wo hoye madam Abenanyako wade atone manfo nyina enim se wasafata pa nto wasrada womontoma no ene ne wo bampo ntunwuma de ejai wobere so obeye bidi aboa ma ne manfo so Jacobo Crow from electoral area asanso afana ntoma pa e de afra bium wase wo sra se nyame yadom December 19th yere so paso a abato no beba so enti wo manfo no mohwe na wo monchoro na di won kwanwo manim na aboa ma Jacobo afana ntoma pa e de afra. Ni koduase misrem about what time ni do so 19 December mon kai me na me da number 1 na me onioma bebre a me na me de aboa me community no se wo hwe Jacobu go from ene nkoduase a onioma bebre na yehia sesi a wo yempatamu first na communal labor ya adwuma sesi ne nyina ya twam ene obi da chifukura a wo hwesa aban medoma no obi batam baabia ye basa wo hwesa aban mesiesie ma no ya ade a mafato mu nsese me ba na me de se bebre we nyina beto me manfo anim a ebetimi abeboa ye na first na ye bo man afode e de boa ye mpatamu onioma bi ehia nkitinkiti bia na eni etimi ye se wo hwe Jacobu Crow from a eni agyanan bia ye ni nsuo saa na akongodu asenso eni agyanan bia ye ni nsuo yeni clinic yeni teachers quarters wo baby and teachers ne ba number trabe a omo ba ya yepon ya na omo ko enti ema community ni kura nyamfa so free teachers ne so sense obi bata de kura na opon ya waba na de bia na community no wo form sa ni nyina ya nuoma nketinketi a echeche community no na me ba ya me nyama ya kura na ma hye bibia se kakra me fa kwan so ko hwe omo. I was aware Madam Abenanyako was a assembly member I was Jacobu Crow from electoral area. Yentwa sona yemfomo enko buanim ye ben eyewiamo ase asantema se abusanfo de yetete ne se abrantie bi akwa akobokro no yeso akwa akowia be ma se ne mo kase no che wo mo de nadoa chese de na boduam ma se ne mo kase abusanfo chese o makura na ya na yenkwa o ma no so na nipa ne de na bo pampuro mu sa no ai
abusafo yenko amano so ne nkodi nkomo ya ne eja usu nkodi nkomo e wa amano so eja atemenka ya mu adwo ya fi ago wo kasa de makra ni ntini eja atemenka kakra oje eja atemenka me to kakra na owura na mode dadoa we mode bone ne anasa ne mfe oje owura na mode na bo pampro num no dia na mode bo no efra pampro no sa okay ni o mu se na fani le na wo ko skra so wan kra obia se ebia okoba bi na di wo mu ni se na girum kan kakra so na mo munya dia kan kakra o ti be kuma se be diga ye bibia kama ho na ti afa so eti nani tradition no na wo funu kra ni mi se okokuma se koton niema okoton pa bo kekia eto mu ni so ba pon niema nto mu do mu ni so okwafu enti ama adi duro bi brama omo ampede kira kwai enti adi ati enura no na hello wutemeka meto nka eja usu adi ati enura no na baby men wana muhunu na ya me vanse papa na wuda hono no boy bisu esi woni ne ma me ne papa fie be no ye so na no paso o akoni wo torrent na e wo buchi wono e wo ngura mu pepe wo mu fie be ho bo no mu fie bu e be ho pa be be no wo mo ne pochi e to ji wo ne se sa isi de du je ne achi e no di ni ka bo na wo fo ma ne ta asemu a achi di eneja ombe kasira manfo na manfo dimni ka dom ko pon ma so o ta ko ko ma se ko ton ye man do ni se bia asim sei e sei ne wo no ni se bia ko afu mu kra ampa ombe ka eneja ene nya me cha de mi so ne mi ko fo so boya anamo etumri ka ko ye ye ko fe ne te se tede papa na e se ne se ho me te papa di eye empempro eno try no de tre abebi bena ya se betene kakra eno de twere no se o nuti o dikatwa so wo hwe yin ko ya wo twa bia manaka papa ba ko pe wo tenka wo yi so no twa be no na obi antime hunu nia eyeye abe na wo twaguo ne doso na ba ko pe na bi na be ba ko kra na ho afi ne na eno ne first one wo betwa very good na efo no ye ho adea emefo no ho adea emefo ni boy bi e friend Kofi Emmanuel na ene dia na ho na koto se wafro eye abe na wo kwa kotwa abe no anu nti obi an koto so wafro abe no na bi dambe na me kira woni se ta no ade ti esema sa bari de ro mu awunu ade ti ye na boy ni koto ret no enu ko hunu se papa no esen ade ne so it is it is ye obi na ye ne sa se nye obi o ya ne de okoto se no wa ye se pampuro no so meboa mu sanete onu nim so obi anaze se do beto no hu se o sen ade ne so na mo so mo koto sa no mo musebusa mu se wa na ye ne sa okay ye busa mu by according to unity of mu a enye obi na ye ne sa ba say ye de ya so so ya tete say amanfo bi na de dadoa abona fra pampuro no mo bua dadoa bi ambu na wo hwe pampuro na dadoa bi ambu do ka say bi aboa na nipa so timi sense pampuro so sesei very good sa uzo pampuro no ansana oba be sinse ba koro so no uzo ebi idi ka pan wo so baby apampan apampan kakra pan wo so na we de ni apampan de na ho oden ye miahia e betime so no museyi wo say na ho oden ye say ya miahia very good mikura na me no kase no me ya ho sa se mo ka me de ya ho comment bibri me be fi kura no be ka kire min nuanom kura se to be frank asemna nkasa no mitimi nyinni ba ko fo amane boto no kwa na ko obi ani ho nokre
mo entumi enchirim se ni sei se ka oye se di ade ni tie ne dia me de to be frank to me ni dia ka me ntum se sa ade ni timi ye ni sa na mokọ ye no a mokoto se wo sensen ho sei na moja bi esone no esone ne ba bia na mo why are the part of the go sign sa ade me kra ni be se ni mi kra be se be kai na se mo ma no mo ko ono mo na ye ba no mi bu sa wo mo se na ade ayo obi ni die di nara moja bi ebeku anasa kade no ko moja bi kum or se wo sisi se on moja so afiri no mo ngu fom ena be dia de no so eplazu ye ngu moja bia okay to me the me na sem no ye me tende na so bende ba kwa na se we dia o sa police fo ba mu mabo mama ne a police fo abem na ba mu ti enura na kasa ta ma me kwa mi firi ko no mo me ba no mi shia police fo ni kwem na omo kwa ko fe ba omo kwa ko ba ma nkobi ye to mko duri ande omo ko ti emu no e ta sere ko mortuary yo ya tete ne o de mi emfa unsi na police fo no be si na mo nka bibia nkyere mo no amwo mpotemo no there will be anti yanti bi atimbia wachiri okay me aso to for mo asembi be kire so dia menya mo no be dia me frɛ mo yo pani me na wa send number o send we ni mamre mo fa ase pa so ka tere mo hi o ma mi na mi dinati yo ajauzu ande e beka na kire why yo that's it azafo ajauzu na yene na akwakodi enkomoi arehosemu a asie ewo buanim ye ben wiamo ase ewo asantemantama sei eno no express group ya comfort ya mo ya sa abusua mo fa mo na ya de woto kwan ya ro kwakwase broni kro mo kwakwaye adwuma kwakosua de eno chi ne visa assistant na wo pa no nyina ya de be ma ticketing wo kwato holidays bia eye express group ya de woto fa kwase broni kro mo be kwa ta Canada na wo pa US UK Australia New Zealand Germany ne de kaka ho ne nyina da eye express group ya nsa no adwuma Kumasi ya wasafo labor about and cry wa kana shi first light ana feitama community 18 la shibi gore filling station wo be ho yei Monfrey Homa no 0249 000448 0249 000448 abusaya jina weso den sam ne nyina esi ya fasedama akosia somoa ya Grace ana fe kuku Veronica Jando oro asante ebo Benedict enyimu nyina ya da mwase buzi ono so ka ho bi akosia ajewa kwade aboaten animedi mene na ya abo amali bi aboga ya da mwase amammunity a adehye Ebusia da mu nyina mo ase samatwe ye na yasanso akwaba biem